guys, para sahabat angler. Kali ini kita mancing ke ular bait, tapi spot yang beda. Kita ke rumpon. Bahasa harusnya rumpon, bukan rumpun ya. Oke. Lemparan pertama sudah. Oh, ikan. Iya masih bunggong, tak hayak bunggong lagi bunggong inul. Buat god. Ikan ke tadi. Burung camar. Timbang kena kai. Cocok. Kolong baru ke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iya kap. Ji kebut. Masih. Hai kap. Lah bener. Ji kebul je kau. Nampak awak kawi ya. Pembuka bos, pembuka. Okey ah. Awak awak mabuk. Wani, hai, strike. Okey. Konro ni bang. Awaknya bang. Jangan Yuna. Lagi dulu. Ayo ah. Oke, strike sahabat mancing. Baik kendo. Strike sahabat mancing. Ya. Guys, pada baik kendo. Peduk gua pakai padi. Pakai pakti. Nah, mana? Jawab Hanan, bang. Hah? Kayak ibu dalam. Ya tung lah mau ya. Kawi kat dulu gili. Kerambu.
Trek Pak Din, angkat dulu Pak Din. Hati-hati jatuh, hati-hati jatuh. Satu lagi. Lantung you barely. Đang berkerap je, Bos. Pilih boleh.